nongere kubaha ikaze muri ka kanya mukunda muri benshi k'urugendo nyarwo rw'umusitari. Uyu munsi tugarutse muri aka kanya nanone tugiye kubagezaho urugendo nyarwo rw'umusitari mwadusabye muri benshi. Ese uwo musitari ninde? Ese urugendo rwe yaba yararunyuranyemo umucyo atwara ibikombe, ibihembo by'ishimwe nk'umukinnyi ku giti cye, cyangwa se yanyuranye ibiganza by'isugi agenda amara amasa? Dukurikire usobanukirwe byinshi kuri iki cyamamare tugiye kugarukaho uyu munsi. Ngiye guteza amatwi ni Hashimani Harindimana, mbahaye ikaze mwese muri urugendo nyarwo rw'umusitari wa none tugiye kubagarukiraho. Ndabibona ko benshi mwaheze mu rushisho mwibaza muti ese urugendo rw'umusitari wa none ni urwande? Ariko munyemere mbamara amatsiko maze mbabwire umusitari wa none uwo ari we. Ni Jeremy Doku, umusitari w'uyu munsi tugiye kugarukaho tukarebera hamwe urugendo rwa nyarwo rwe. Jeremy Doku burya ngo amazina ye nyakuri ni Jeremy Bafur Doku, ariko yamamaye cyane ku kazina ka Jeremy Doku. Jeremy Doku ni umukinnyi mpuzamahanga w'umubirigi, akina asatiriza amaciye ku ruhande rw'ibumoso ahazwi nka 11, agakinira ikipe ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League ariyo Manchester City, aho yambara nimero 11 mu mugongo, ndetse akanakina n'ikipe y'igihugu cy'Ububirigi Le Diable Rouge cyangwa se amashitani atukura. Jeremy Doku yavutse ubwo hari tariki ya 27 Gicurasi umwaka w'2000, avukira mu gace ka Antwerp, aha ni mu gihugu cy'Ububirigi, nk'urubuto rw'urukundo rwa David ariwe papa w'umubyara ndetse na mama w'umubyara Belinda. Jeremy Doku akaba afite igihagararo gihamye cyane kubera yuko ku myaka ye 22 gusa Jeremy Doku afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 73. Jeremy Doku avuka mu muryango w'abana bagera kuri 4, ari bo we ndetse na mukuru w'umwe, biyongeraho bashiki be 2. Umunyarwanda bivuze ukuri ati burya umwana basa musura avukana isunzu, ikindi kandi burya ngo isuka igira isoko. Ubwo mubona Jeremy Doku abirigitana umupira ageretseho amacenga acucuma ba myugariro baba bamufashe, iyi mpano ntago ari ikimanuka kubera yuko ashaka kuba yikomora kuri papa we wahoze ari umwaterete cyangwa se yirukanka ku maguru, ndetse na mukuru we wakinaga mu ikipe y'abato ya Anderlecht. Jeremy Doku ni byinshi wamuvugaho, ariko mutwemere twigarukiye ku rugendo rwa nyarwo rwe mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru. Ese Doku yaba yararutangiriye hehe? Ese noneho yaba yarabayemo umutwazi w'ibikombe n'ibihembo n'imidari bitandukanye? Jeremy Doku nyuma y'uko yakuze agaragaza impano yo guconga ruhago mu duhanda duto dutoya twari duherereye hariya muri Antwerp, amwe mu makipe ya muri kariya gace yatangiye kugenda amwirukankaho ashakisha kugira ngo abe yamuzana. Jeremy Doku ibinyamakuru byinshi byanditse yuko uyu musore yagaragaye cyane mu myaka ya 2006 ubwo yari mu ikipe y'abana ya KVC Olympique de Hune. Doku mu ikipe ya KVC Olympique de Hune yaciye mpaka acenga ancicundura, maze biza gutuma mu mwaka wa 2007 ikipe y'abato ya Tbis ya Bahojero imukura mu ikipe ya KVC Olympique de Hune, maze ihita imutwara ayikina mu gihe kingana n'imyaka 2. yakiniye ikipe ya Tbis kuva 2007 kugeza 2009. Jeremy Doku yazamuye ubuhanga bw'uko bwije n'uko bukeye, biza kurangira ikipe ya Borchotte igenda shisha itabona, maze imuzana mu ikipe yayo y'abatoya, aho yayikiniye kuva mu mwaka wa 2009 kugeza 2012. Birumvikana ko Jeremy Doku yari yujuje imyaka 10 gusa y'amavuko. Jeremy Doku impano ye yakomeje kwivugira imugeza naho igiye kumushyira ku mata n'umugati, avuye ku kijumba n'amatyaza muhoro yahoreraga ubuzima bwe bwose kubera kutagira ibya Kayizari. Aha ndavuga amafaranga. Mu mwaka wa 2012 ubwo David na Belinda bari biryamiye bagenda baganira
ku buryo bafashe umwana wabo kugira ngo impano ye itazazimira. Baje kumva telefoni ihamagaye. David akitaba yahise abwirwa ati, David, turifuza yuko ejo mu gitondo cya kare uzana n'umuhungu wawe Jeremy Doku ukamusinyira amasezerano yo kumuhindurira ubuzima. Hari mu ikipe ya Anderlecht bari bamuhamagaye. Jeremy Doku atangira gukina mu ikipe ya Anderlecht nk'uwabigize umwuga. Tariki ya 25 Ugushyingo umwaka wa 2018, ubwo yari yujuje imyaka 16 gusa y'amavuko, nibwo yakiniye ikipe ya Anderlecht umukino we wa mbere mu gikombe cya Belgium First Division A. Ahangaha baje gutsindwa n'ikipe ya St. Truiden ibitego 4-2. Jeremy Doku yahise aza ku mwanya wa 7 mu bakinnyi bakiniye ikipe ya Anderlecht bakiri batoya, kubera yuko we yabashije kuyikina afite imyaka 16, amezi 5 n'iminsi 26 gusa. Tariki ya mbere Ukuboza umwaka wa 2019, Jeremy Doku nibwo yatsindiye ikipe ya Anderlecht igitego cye cya mbere mu buzima bwe, batsinda ikipe ya KV Ostende igitego 1-0. Nyuma y'iminsi 4 gusa yafunguye konte ye y'ibitego mu gikombe cy'igihugu Belgium Cup, yongera gutsinda bihanaye ikipe ya Royal Excel Moscow. Jeremy Doku yemeje benshi mu mukino wabaye tariki ya 2 Werurwe umwaka wa 2020. Ahangaha yatsinze ibitego bigera kuri 2, atanga umupira uvamo igitego ubwo banyanyaga ikipe ya Zurtwagen ibitego 7 byose ku busa. Jeremy Doku ubuzima bwe bwakomeje gusegerwa n'amahirwe, dore ko nyuma yo gukomeza kwitwara neza muri ikipe ya Anderlecht byatumye amakipe menshi yo ku ngano y'Iburayi atangira kumuhanga ijisho. Kwikubitiro ikipe ya Rennes ikindi cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa France Ligue 1 niyo yaje kumwerekezaho radari zayo. Tariki ya 5 Ukwakira umwaka wa 2020, Jeremy Doku yagaragaye ku kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi yambaye kutere mu matwi, akurura igikapu kinini ndetse aherekejwe n'abantu batari bakeya. Jeremy Doku yari yerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa agiye gusinyira ikipe ya Rennes, atangwaho asaga biliyoni 26 zose z'amayero azagenda yiyongera uko azakomeza kugenda yitwara neza. Jeremy Doku yabaye umukinnyi uguzwe amafaranga menshi cyane mu mateka y'iyi kipe ya Rennes, maze ayisinyira amasezerano y'imyaka 5 yose. Jeremy Doku yakoreje uko ashoboye ngo abone umwanya ubanzamo muri iyi kipe nshyashya yari amaze gusinyira, maze tariki ya 20 Werurwe umwaka wa 2021 atsinda Rennes igitego cye cya mbere mu mateka, batsinda ikipe ya Metz. Jeremy Doku yakomeje kugaragaza ubudasa haba mu gutsinda no gutanga imipira ivamo ibitego muri France Ligue 1 mu gikombe cy'igihugu Coupe de France no mu marushanwa ya UEFA Europa League, maze izina rye rikomeza kuvugwa no kwandikwa, maze kamera zose zimwerekeza amaso, ariko ibikombe biranga birabura. Jeremy Doku ariko ntibyigeze bimuca intege, yakomeje guha Rennes buri kimwe cyose yayigombaga, aho mu mwaka w'imikino 2021-2022 yayifashije kurangiza ku mwanya wa 4 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa France Ligue 1. Inzozi z'urugendo rwa Jeremy Doku zo kuzavamo umukinnyi ukomeye cyane kandi w'igihangange zakomeje kurangwa n'umucyo uzira gusitara ibirenge. Jeremy Doku yuje telefone y'isona, maze mu kwitaba yumva ijwi rigira riti, ndi Pep Guardiola umutoza wa Manchester City uvugana nawe, ndifuza yuko waza mu ikipe yanjye ya Manchester City ukansimbura Riyad Mahrez umaze kunshika akerekeza mu gihugu cy'Abarabu. Jeremy Doku yananiwe gusubiza kubera ko atumvaga uburyo ahabagwe n'umutoza ukomeye ku isi nka Pep Guardiola. Mu mwanya muto yaje kureba mu binyamakuru, maze asanga birimo kugenda bibyandika bivuga yuko arimo kwifuzwa n'ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Rennes yahise ijya mu biganiro n'ikipe ya Manchester City ngirere yuko yabagurisha no mu winga wari ukomeje kubica bigacika, akuraho urujijo rw'abamushidikanyagaho. Ikipe ya Rennes ntiyashoboye kwihagararaho imbere y'Abarabu
bari bahuranye sheke y'amafaranga batigeze babona mu buzima bwabo kuva babayeho. Nta kuzuyaza tariki ya 20 Kamena umwaka wa 2022 Jeremy Doku nibwo yakiniye ikipe ya Rennes umukino we wa nyuma asezera ku bafana, aha banganyaga n'ikipe ya Lens igitego 1-1. Bukeye bwaho nibwo byatangajwe ku mugaragaro ko ikipe ya Rennes yemeye miliyoni 55 zose z'amapaundi zihwanye na miliyoni 35 z'amayero, maze ikarekura uwitwa Jeremy Doku akerekeza mu ikipe ya Manchester City. Tariki ya 24 Kamena umwaka wa 2023 ikipe ya Manchester City yemeje bidasubirwaho yuko Jeremy Doku kari umukinyi wayo, imusinyisha amasezerano y'imyaka 5 yose. Jeremy Doku, welcome to Manchester City Football Club. The chances are you're going to be a superstar. Tariki ya 16 Gushyingo umwaka wa 2023 ubwo batsindiraga West Ham ku kibuga cyayo London Stadium ibitego 3-1 nibwo Jeremy Doku yatsindiye Manchester City igitego cye cya mbere. 5 and Doku into the area, keeps on going and scores. Well, they had 17 attempts in the first half, didn't score. They've had one in the second and tucked it away. Jeremy Doku muri Manchester City yakoje kuba umukinnyi ukomeye haba mu Bwongereza ndetse n'i Burayi hose mu marushanwa ya UEFA Champions League. Mu marushanwa ya UEFA Champions League Jeremy Doku yaboneye ikipe ya Manchester City igitego cye cya mbere ubwo hari tariki ya 4 Ukwakira 2023 batsinda ikipe ya RB Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage ibitego 3-1. Good angle, it's in. Manchester City with 4 minutes of regulation time to go plus stoppage time are suddenly back in business. Ageze muri Manchester City ibikombe yabikusanyije karahava, aho yayifashije gutwara ibikombe bigera kuri 3 mu mwaka umwe w'imikino 2023 ari byo UEFA Champions League yabatsinze ikipe ya Internazionale do Milano ku mukino wa nyuma igitego 1-0 cya Rodri, ndetse baza gutwara English Premier League bayongeraho FA Cup ndetse na UEFA Super Cup. Mu mwaka w'imikino 2023-2024 yongeye gufasha ikipe ya Manchester City gutwara igikombe cya shampiyona English Premier League. Nubwo Jeremy Doku akomeje gutanga umusaruro mu makerebe agenda akinira no mu ikipe y'igihugu Les Diables Rouges ntiyabasize inyuma. Mu mwaka wa 2018 mu gikombe cya Euro cy'abatarengeje imyaka 17 yahaye itike ikipe y'igihugu y'Ububiligi, ibiyongera kubikora mu mwaka wa 2019. Mu ikipe y'igihugu y'abakuru Jeremy Doku ntiyigeze ahereza kubera yuko haba mu gikombe cy'Iburayi 2020, igikombe cy'isi cya 2022 cyabereye mu gihugu cya Qatar bataye kwitabira, ndetse n'igikombe cy'Iburayi cya 2024 kirimo kubera mu gihugu cy'Ubudage, biragoye ko ikipe ya Jeremy Doku yakwegukana iki gikombe. Ngayo nguwo Jeremy Bafuru Doku cyangwa se Jeremy Doku mwari mwasabye ko nzabagarukiraho ku rugendo rwa nyarwo rwe mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru. Mwarabinsabye none nanjye ndabibakoreye. Nuko nshoje urugendo rwa nyarwo rwe, ngewe waruteze amatwi nari Hashimani Harindimana. Ineza y'Imana n'imigisha byayo biganze kuri mwebwe mwese.